نافو سورة الصافات على آية ولو لنا أن يودي كلا سيسا كنا سيكنانا نمسوا قرآن سورة بسمان ولو لنا نافو سورة الصافات هذا من آية ولو لنا دلسا كنا نجو آية سيكنانا لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتباه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي ضجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين حق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين الحمد لله. السلام عليكم. تفسير القرآن يقرأ الدكر يو بايل مني كنا بمنغالا كا ولا لكنغرو ندو السنغرو جي قرآن السلام بسبا أنقول بلنا على آية ولو بلنا أنيا فتشكمي أمنا دمنا جوكرا رب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق سانغلو ولو دباما أني دوكرو أني فمي أفلان نيونجا أني تلبو واتي أني be tile bɔ waatiw ani tile ben yɔrɔw tile bɔ yɔrɔw mashiriku a bɔ waati mashiriku a bɔ yɔrɔ tile a bɔ waatiw ani tile bɔ yɔrɔw o daba ma o b'a jira k'a fɔ tile
atito yoro kele kadaka mashariku fora kamuno fora baro ka fo atero kele wado bo siligela wado ba na chama jala wado na fo siligina wato siligin na yoro mashriku ay bola don doni kana don na be mashriku don ta ke mashariku abo watu fana o kele do afo watu fana mashriku ma ni me da kuro mi majira ka fo jonda yoro kele kumi ma chama ngama ka jatete comme suratu yasi afito ko bebe mununa bebe bolla ka koli kono jien be ka bon non kuro de ka ta kasoro sangulu ndu kulo da man sangulu to de tle an kalo da kuro yakela fe be da ba ma o kumana aka qur'ana kono ka ba muhammadu ka ko sawa keleni ka nan ni konye kama ala ko qur'ana ko fawra fa sandurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim muhammadu mina ika chentigiya ila ma ka chentigiya qur'ana ka chentigiya mino jira wala ado ba surete sangulu bo deuna ani du kulo bo da nu yira kuna mino min don sugo soro ka sega olu hakila kuyo ko bake obina soro lama choroba ubulo olu bora minga ofle korana kono blo kono kajara ka fa bulla wa matama de asullanga matama amata ka ngala to inna ila rabbika rujaa mi baraka bini tula bola min jigira muhammad ka ala fe iqra ko muhammad afo aramadine ko ka nyenyi ne ka kala ka sobelike na sobelike abina ta doni basro ma bi yada pala rekara alay ulama ko fu ita ka ko nga soni abina nyongre ngoro inna ila rabbika ruja kadaka la yataga ni doni sorla doni basorla ko yada be kafa be alamo ga inna ila rabbika ruja ini ka kafa ina ibtlak nyongre na ala koro eki miri rana wa yu fulam jigra muhammad sallallahu alaihi wasallam yo kande tanane ne flout lelabi don suga jume me no tarama de labi en don suga chama doro de nga ta ala ko reken galoye anga kewolo ni mawla nga do foraw la yata allama bil qalami ko kalam bablu mina o ke sobiye ka doni chama ndamo abina to chama nga yonga nga abina laba ka kafa ka yada ne alamo nga hakla ka tararo jawati mi inna ila rabbika ruja abina nyongre ngoro tikatola inna zayyana samaa dunya ma korofo onu gradine brigade wala dabawi rana fle na obe bolo chugomi na fle do bolo telephone kono na jo ba kala ngabla la obal memlame olu mine dine bamba ya rana kunde bolo kabako usenga na nyane na onde on bolo luka senga sma de labi abi fo awde sahabo ka baraka ya abi fo awde alakra ka baraka ya imam ma fo amaka fota fo nge ala chobla nyonye ala do bla do sumana wara je tablu nulu ka senga ban ngunde nyegwa ban ngunde an disike sumana bi de sama sumana de abi fo anaka mutagum faru abi fo anaka nashiju abi fo anaka kolos juru wasara ka manaya tego de fokoy anche salatu de bawo yojura kadaka aw yala kra sena bulude ni salatu gal ala kra ka fo wala ali wa sabi wallazina tabawum bi sallam dini wala neman baraka ke muhammad ka anaka so dungu anaka sahabo an mamin duguru no fe u seda o sena nana on dama do folo nga minu na seda o sena nana yanga chorba we no lu mo seda ala kra naka sahabo sena nana ni sabale munyuye nungu me bomi okado an nogaira awnye nganga jija ala ko lobe mi awruni alache nene awni alache
anga jija ala ko law be mi a ben ghairamulo ko ga za ka den fatane yere nga anga nu laje barana rati yenya afu abe karsala de abital laje de e chena ko be ko nere magarala Allahu akbar wona tabalu jiya ka dine bara anga jamana nungono duwa baye foli baye salatu baye ayala kra sena bulu ka barake iji bona ko ka seni bulu ba tatro inna zayyana sama dunya ala ko ako aw nyobe sangolo mina na ya kungolo jabi sangolo mi yakuna no de kasurala dunya kora minga suru bizinatil kawakib kuna yo masri ni dolowi chena anyebe dolo rawre wa hibzan ko ka kana ka kono ko dolo ko masri gwanzano de ko da bora tangani fana kabo min kulli shaytanin maridin shaytana murutile be kamo la yastamuna utiga menike ila malali ala sangolo utiga mene kata Allah subhanahu wa ta'ala ka dakurunya ufafe sangolo min ala ko aya masri ni dolo ye ako masri damate nene aw kon nyabala dolo be sangolo ba ci ko nga ci damate de wa hifzan ka dabara wa tangani fendo ko rabsor ke tangani sangolo na min kulli shaytanin maridin shaytana murtile bekamo la yastamuna muso ukara sega menike كلمنك إلى الملأ على الله سبحانه وتعالى دكرون يولا ويقذفون وبيبو من كل جانب فابل جلبه ngala namma kala ni mami ni sa de bisono mi wolla buru duba kono ya ali kalo ere be dolo be ni kuron be ti feramo nga sisa kuran diga tiga ina be aro ka fo dolo be sangolo la onda ni wolla duba kono to ete nyedo ni jilao daga shubi ko kurab singana do kalon dolo la halayo ni ta yorola dibe yoro mi ita do ngari mi vega flani mama ni e brush konna ke yoro ke kurangu ke daga labal ke yoro mi ibi dole watlo par bi dolo boltoy afta tiga kachu wado abi chayere fuere ba fu eni mi ala ko anyebo mina ubu ka bara de la shaytana mi ni odarane ala fe nolu ka lasli nogoy ala kutay melaga darane ala fe to foydo ko sanuma ala koko ala ka dakuran sanuma shaytana bu de ka fo bita taliko de la kuma dole mun ne nyawala hakka ka kulkul
kabakulu masiri chena nya wala ngai bai watu do ubo nuna prrr ubul kata tike kachuro dala ala kwa nyebo mina de gwanzande de ube bara do dala ku be shitana wala ne ku gwe wa yu zamana ku bi bo mi kulli jamu tara fam fa be do lo tutoi o do tika kachun ala ba fa rafa wala aqsum bi mawaqi nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamun azimun suratul waqi'a kone ala bingale dolo katika kachuna ko wa kalani ba na ya sura ba dogoni kalani ba wa innahu laqasamun law ta'lamun azim igaro ni kalani ko aka bode na ba ko dogoni o ale katika kachu ka chaya ka ko la fojje be ka don e wa sura wati alama dokar nani suryane do je kono wala may mina ni noro mi upma an ala pamnu be upmana shaytanu fana la benedo kadaka obika wati ba soro shaytana fanga buena je kono mini murtina ala kutara te kelenye nga shaytana mauka shaytana dakuriyaw an shaytana donu o fana bi yakwa wati je kono upma ni noro binana noro tigi bina sa upmana anulu bina kele de damne adaka yele o mande dibi opma fana ba ko bi ko la sa opma na ba do lo ka te ka chumbi chaya bi keru fa befe kamo misaka suratul waqi'a ala ajra ko nyengale do lo ka te ka chumina fala aqtubu mawaqin nujumi opma ne ala bingale do lo ka te ka chuna wa innahu o kalani minyoy la qasamun kalani do azimun akabude koray noro tigi do benana itana kama ka fanga sorom ga opmana o yale so bindoy o madulo ka te ka chunka chaya o akake pambe ka ba kalama aga do ka fo alama do nap maseledu nane ero do wa baro do ne todu ko ala krate la so ko kera imam mahdi alayhi salam alfa bina watimi no ya sama kleni kama sabana ndamne party e ka chu chaira ku sebe o te ka chu ka jirana ko anyame dolo la ka fo masiri o dama to tede ube bara do de fanana ala bulu o bara de ni o imam mahdi wala ko dolo la kamna jenda meleke ani shetana ndabe vlado utsega kenyonga o meleke bisale la ngala ka dali kono o dolo ni foite fa ka soro meleke doka yamura abode kono ma imam hadi ajira na kra bi tasma min boy ketana dara ko tasma na ma ko tasma farla tasma ga yedo farale ka o kama ketana dara jana mina tara ga so abi digine ne de la tasma farla tasma ga mu ara ko dara ko tasma na o bani adama ko de bora bola tasma de baw jeni abi diga wala na tura no fe am tanga so ne ga so de tasma jana ma ina ngata ni min dugura no am tanga so de ade baw jeni wala la fi ale do imam madu golo ma ko mam golo ma dolo bi tasma bla ma bi bolo nyamuna imam madu golo la ko tasma inde de ako dolo ngel ngel fa fa abe mi la do ga yamara kono dole mi fil wat mi wala ma bi tawat mi mi la ga mi noro de bla la shitana bolo de nya atizo koro
ko da na da na tasma ma abaga so chow duhuran aku jashile walahum azabun la jawabu ye wasibun mini oti kotige illa man khataba al khatfata ako onata bere ikado bu de ku bi purtilike kumaka normal nola illa fana kara man moy o kora shidana may khatfa ay purtige khatbatan purtilila fatbahu ko yorni be tugubi kanu fe shihabun tasma fiye kela sakibun mi ma sogo o kora yorobe dulobi atoka di melega bi ikadoro ba dulo kono kagwe fastaftihum op mana ku nyini ngade ahuma shaddu khalqan yala aw armadinu aw de dalika gwelewa amman khalaqna wala man ma fi wara min menena ala yuluda inna khalaqnahum min tin lazibin kado kunna ala awda kabo bogodela bogomi ni imagara la singa ndore bolate wode lazbi bal ajibta muhammad kabako era wa yasharuna nga hakil daw ma yelala de wala ma bara bolla wa idha dhukiru nu uladira la yazkuruna ma gote ladil kana nizar aw nu yelika ayatan kabakula tamashena takuriya ayatu abe qur'ana joro kelda wala ma dakuriya kele abu fo akoray kabako akoray tamashe une alaka kabako yastakhsiruna bakan barabo yola dina ko gula yoro e ana ko gula yoro e anyetala o ala feminu ndamo nami fam yali keno e a fin dono e klo nye ani buloka mala ni zomini fen dabadoni ni shite ante sega ala somitro ni shila nyete ala do tamanga me magate ga kala op manye be fem nanyo gor nami magola mo timano gor o do flaka mago sala kula no anya ke tugo tugo anya be fem na magola ulu de ba amboshi ka soro ni yida ke tashi bina ya ai butigi bewu anaka ni la la fem nano bi abada o shitel lakika o shitito o shita yara bulu yera budo o tashine o noram diro mi tashine o de kanga tani e kutigi fa fesa yebali fa fe koni o mamga famara ko fem die nyena o teche ho galodu abemi ho ko galodu ngala wala maga egla ki yeso baga wala maga ma ba fo ma fo ni ko tera bebe te ko da mul maga ambe fle nyaga bala ni ambe daye nikola ni bana jeni yayi nga beti ga maka ni bila abemi akajewa akafima akagolima akasuma oy ko mi fem de yena saison de histoire amul maga ma era de histoire sake era te fuyi kasori na la ce yefeno yo ni bemi o inyeti ni na de nga yada ko be nga la do ba de bara be na bora mi nawo nene anga chugano munanga chugano taw fo nyongo amma do de la ka wan ni tara ko ni bora kasara onga ka fo ala ko ala o tiga ba kulla mo don damo ka fa fle ai ko nyanyi mola mo don damo ngama doni sorani somi doy amma kataye ko febe tera ngalobi dagono
salima sama somo ko do be bi somo la feno de fe ngay ñetti daka e buluti magala wa qalu ونات بجين نو نو مبامي على كو إن هذا إلا سحر مبين كاني ولا ده يعني نيه كرتي دنا بعد كرتي كده كم أبى مرة كوجو كنت شنطة دهونا أيزا ميتنا وكنا ترابن أنزل ngoro ko kange bugrimuwe wa izaman kulukuru mugomugolo kata bola aina lama busuna chene ba ko ko amina kunu kurai nye chen ayro kam obuge chogoni patodu aw ababu non lawolun o manu an fakoro do wulla kana wa chete amogo be mi aw ababu non lawolun amoga folfol no opma lube mi folfol bena kunde e ngongalodo ol ala ko mi ngema kan ala ko famu muhammad afa ko nam tigi amma ko roba minune ako tigi ni mabna kuno wa antum dakhiruna ka jashile jo ala nyefa pian ka musa fa inna ma hiya zajaratun wahida afi kado lasrango kelempeu fa idahum yanzurun lama tulugan kelempeu ko beñe ciro ne bitote ala be an lato fangoro fe ka jirana afa awta nitle magwengle bara ko watimina abi yoro jale be minu nolu kembe kadu kolom masri na fle kadi atama kadi o bebina jafoga tle ba jeni foga sikura akonga ni jina na afo auti nyana me na to kugura masa mi yoke ka jira la wa mise kola ako masa de shu kunu ba tere nyara jien fana na wa ala titi min la harafu ayibla jien mi ngono de tamasha be bo kuna mi ma jira ka fala harabi وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين دومي ساني كنو نبنا ko ma kele nunu minu muritira ala ko maya minu go sizo de ziswar chwai do anga dome isra ka ba bana ko itei mo make je kono ina make makar make gashimasigi wala ko ijije katoya ngani ato sai soro o mayde ko jodo lu makelo ne na fa ya wela na ni ndota don mayne nyongo bonaydre haza yomu dini dina mo pume jomi bo wa sele flagoy wala ko aywa ayru ko to go grawa haza yomu dini ne jodo هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ala ko nye cheni ngalo bonyona do noron dibi bonyona do ako yebi yedre ngaw de ngara abo ngalo ndiya wa serade abe bullade o shurul ladina zalamu wa azwajahum ma minun ni aw kabara ko je kono o mala ko ayu kenyonga melekaw unu jenyon o shuru lezina dono minu duratu anna je kono ma gash masri ma buya masgi muso mina kanye teru jambara namraw kera tema trungalay wala ko ayu kenyonga unu jenyon o ma kanu yabuduna anu kera ku turu femnu ngaminne ala teglenye o ma kanu yabuduna min dunillahi koni fahuduhum nayu kenyonga ko makayu ublasira إلى صراط الجحيم فتا تسمى سرافة تقرأ أيو بلا
ata tasma bigi bigi fafe waqifuhum ay ulajo innahum mas'uluna ikadu bina nyinga ye sanjol ke je kono bi olobla bi segi bi woro bi otat le fly de otakalo fly de otakalo nani koy bi era de ke afo sambi ngonnana masaya kewya iflaun tura idenyon dara kito je kono ko chamangera enyana maro ka fo chena jete soy tambi yedo yekuy yedo mede nga abina fo maladil kamede kera chodi iko je kono maladil kame mana ninyi ngal no ebu jabe muna ludra jima bi bulobi malakum la tanasaruna mune duramo ati nyon nemebi andaka ni ato je kono nalako kuma ko bora abi deme ni nyobe kuma kundo bo ala mo ala ko desa chugumi abo dabalu tige abo kuma fo abo nyonyo ke ako nga flekena nga aywa munati nyon nemebi bebe bulula malakum la tanasaruna bal hum ukmatoy al yawma bi musaslimuna ubeke me ku yeradi musallini do gitigale do sebane do wa aqbala ba'dhum ala ba'din odosa akodo bu ukando do mo yatasaaluna ubejin ngalge qalu ko innakum kuntum tatuna al yamin do ngara abakala onye ko inde chenya do ko babe chena ko to da aude ko do mawye bi akara chodi ya kala nyefu ambe bena nefe qalu bal lam takunu akana fo bi kaba on jurone ay ruma kele mena jonde ay je ay kana ay Allahu akbar je ko be talaba tande jakolo be talabata umena ne minu ye ko fema olu flagan do ne ko ko mo do kyan gundu go na ngam ko kungo chete ngam de auto mo ko yin kala qalu bal lam takunu mu'minina ko kana fo ka ba dawna bide ayru de makele mena join ka fo ko ngop made kama amata chefa ayo tebi de ayru de makele mena join o ma kana na alaikum min sudani aw ma jakwa kuy aw ne ko natara ba amba bugo wa bal kuntum kaman tawina ayru de kraje makulu ye minu kraje makulu filewni na ka fo kabina atoydi awne ke ko baw doni ala ater angal la jabate ko awne kana ko awne amma fulide faqa alaina qawlu rabbina opma akwala ka nyangata dakrunya o sabatira on gade inna la zaikuna bi amlaga la jabay nenadre فأغويناكم أنكم يا جماعة أن في الليل كنو ثم ما بنك سوبيك أو فلي إنا كنا غاوينا نجرانغا فلي كرو نمي ما كفوني نفعل بمنيو يه نمي سد كورنيا دو وكما na ala ko willa ikanya nyini ke onda kiamado atijade ma nyemau kafri nyemau ma mutle nyemau ani komo olude ka kuma flani Muhammad sallallahu alaihi wasallam alibna domi magangono magama baw
olu kama bata ka kesa we kama chama mbali muhammad la yahuda dole ba mi bana pembe du ko ka do e ngon de be ko kala mo yam la ko allah rabbul alamin muhammad ta foje ki cide de ho cide ko fara be tarata ko ngande on de ba do ka tama ko ni imma wulika e yere ka che fi tebe na opma fu fete opma kiama do abita mi vonyo e odeni ina fo bi fana wa fa kan ahmad ulame e ngo shitara ngo e kanal ngo kanu ulame ho min gafsare kanu ulame manga yo kele muhammad sallallahu alaihi wasallam je kono bi silamo fana do fo ahmad ngo kanu ulame shitara don bula mango ko muhammad ne ngo kala lu ko mashide nato jabi kana mesa abana kana ta fa o kele de ba ka fo ahmad ya mo oh mamunu bla ba abla ko fo ne esena ka somo ke sigi o kebaru do na nyamina abe bichuru abe mine ono kara sa eba kibini nyafa olu de tiso abada aide ami ja kwa kwi o kama ala ko qur'anon kono ko borote ka bwa yede ay tasdiq ala zibina yedehi ko qur'ana ka pama ma ta ka borobo e re kan hala de ba ka fo wala je ni kira ala kira tlila akara bi e ga jamaatu islami ahmadi allah hala je kan mai laje ni ayo o kunya radio tigana ba ko nyana ka anyo ka radio soro asoro worbi sara ka soro ka pama de o yin gonna sho ay de ye ay akara so nunga pama ka tame awta mo nawta tame utinne ni ke utidu walge ngonata ba ay adaga na pama fla dara nyongoro hakli tigi ba tayoro yi ona maga fla ko mama ko mango ko mo ma ay e ka tendri netike ya ka ko ala ko la ko ku ka ala ko la ko dini ko la dini paka tage ni kan tage kambe manga antison on tabe ke tatke ngop mana arama debi chien famu ni tamashen do de chetik binu demna ka koro mu furu mo mungarula o kala lap me chugodi anana laba olu de tara ka do kunga dogo ka do sekundu ye ne yo dai nyakoro kana bi ifana ka wati laje ebi chien yo ebi chien tigi done 2022 mala islama nyama tomba mala islama tomba ko sai ko don ba bise gimla ka nyenyi ke ahmadiya ka na rapport bo ka diggo korno mo kanga go bo malla pew ka febe kanga datu agara jo malli undawa ay de ka fennu manga fo era de kene kan jara kila ka fo television ka fo radio la je be ame o je ko ka telephone nana agara jo di paka ko bana malla de oh eni ka burshi kono mo ka famu olu fana e telephone kasana anga ko anya fa yo ngo ko inde ko yi ngwa fara tele la ho fara radio malla oh ma cheta machin were kadam ga kadaka nga dogo we kadam kadaka fangatana so dimsa no me fanga kuna be olu nane ngura do
anye ujabi ka fo preda hashima ngwa ai de au ka nyi monna enye kurana ka bara de english ni ko fu na misilu ni anti misilu mbebe kurana kona minu nya fo kurana dungo dodo aya fo ko ni chembu u fe ko fo mo ko si ka an flabla don ba bise gi mi ko doto mo la on ga sigi ul ga sigi don bise gi ma so ka ko go zera nyema kunda ka dota ni shi ma so nyema era ga sigi mi ma ko ta nyema la bi kurana flayo no gra hashima bana isemnu nayo san lu do rote ya kanga do fa be tani ningi so be kurana kono ya kurana fana ta fly ni bu fa ku ka tanga sigi be kana iga dalle anyo wele bla rajola ka dese ma bisegina don ma bisege mi akra apma fo ma shikile ma bogana o go de biro la ma mana nyama ba era ma bo betura nyo nye flela wa ay kala tiga kan lebu jeni ya blala ne ma blala de uturo de la e ma blala kamna ere nyoko do ma fo ngo manu mai uturo de la kata ko dai doy almi me ministre de la culture kunani utara le franye kwa akore te nyonda fene awde ya kala te kana samu ya malde o fana de do fobi ubedi bila ay na fura chaw ay bo be ki ta fo sigoro ge ngana ka fura angana television na me angana radio la chaw padangana be goi be ge sew fobi Qur'anu sulam bisaba ani wulublana ale aya bisaba ani kelina suratu safati do Qur'anu sulam bisaba ani wulublana no suratu safati ale aya bisaba ani sabana ngai ga Qur'ani nan nado bainahum yawma idhin fil asabi mushtarakuna ala kuto ko aywa aw minun gara sobe ka nyom biri para afrika ato dibile ko bi abbe bi jela jabala sade ko fo de kuma nyefe o kuma bi gona o kuma na akoba aw buri angon tala o tala de aw minun duguru no fe ala ko abbe ke o minungu jamana ko pay kabini olu ye anw ka kumakanw mɛn jaabi ma se ka kɛ ka da kan an ye a ye misa sigi arajo la fo siɲɛ 7 tetewu ka jama anu ka nesija a kɛra u bolo dusukasi hali bi u bɛ ɲɔgɔn jalaki la ka da kɛba kelen ma dɔn a la bilen min yɛrɛ yamara de o fana ma dɔn kɛlen gɔkɔrɔnama y'a dɔn k'a fɔ heyi o bɔra maa ninnu ma wante kuranɛ kelen pewu do n'a kɔrɔ fɔ an ye nansi an ka kuranɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'a ye aw cɛ 80 na maa ma bɔ maa min ye cɛ 80 bila la o ma bɔ hali n'an da ka fɛn na cɛni nkalon sa nka min ma se ka bɔ cɛ t'o bolo dɛ gɔrɔnɔma ko a ye tɛmɛ n'a ka baara ye a fasoden u fasoden a ka arajo ti datugu a ka television ti datugu a ka misiri a ye tɛmɛ n'a ka baara ye maa si fama faso in tigɛ ka dɔ fa jɔlen to a y'a ka baara kɛ innahu kanu tiɲɛ do i ka dɔn o kun kɛra idha qila n'a fɔra lahum u ye la ilaha illallah
Kafo fengorate armadini kanga femi ngano fokati te turai ni ala borala kono foro ye yastakbiruna ode ka ko ye aha anga jonnu chama fla amba ka ngulo ngulo ye ebna ko mama ngi tidru fa ala akor nga ko mo ngai wa yaquluna bafo a inna la tariku alihatna li sha'iri majnun wo fo nako afa jode afa mi soga anga jonnu de anga bulu toy dongili dala fatoka mo hein mo de mo dongili dala ko fayra be mamina hein abna na fani batala be ado ka fo ni mina ko nyame anyete kabina fitini kabina mawulu fulo fasara bam ya bla fena kalu woro sara kabno wati ado fatodu donc dara do aknat ko anu fe ala ko bal jaa bil haqq ako aka o man man pma ayo dabla de o pmato kwana nani cien ki sebleni de ballu pmato jaa bil haqq muhammad nani cien rere de wa saddaqa al mursalina wa kafona nani cien otere ko cien mino ale de be kira to cien tigiya kira to cien tigiya ba de nane fle o wonanye ala kira sallallahu alaihi wasallam ka nyina ta wala maka ka dinata ka qur'anta note kira to ka chidenya ni u no tata ebita libu chama zoro iti dafale nya zoro chide mi naleka mo ka ta jiyen kono bi katamal islamo ka na mo fumo e chrétien wi duga ga fere konnata akira ancien testament akira nouveau testament yata nabila isa alayhi salam eta soro a chidenya tisika sabatala yoro ka gafe kono de nga muna on zila mawo on ma do ko ala ka chide do chide zanmando awo abawa be masanma kada qur'ana do fa yana do mo sidikatun warson ila bani israila qur'ana do fa yana nga nandara tawrata la wala ma an nouveau testament dalute mi nabila isaka chidenya jira wero pmo dono nyona fo bi nyami opma chide do wa misala yala abe nouveau testament kono ka wa nabila isa do land so jala sinaga jiget loy kadaka ala no mo chide ne so jala fo ga jiget loy ka kala no mo kono fola dina mana dugulo ko minye loge fensan may e isa e gabara o bibli kle ba fo do de la banana laje usigile do ani kala no banana ani jo o kama ko kramo ko ibabi no jenne ba ay ne bade may mi meka ala kuma lame ne bato ira bi miri jen gayni alama jen mo awuluba wanara kalama of ma bap de alama yewa ele hal mami ni ma sabaya bala amma ke fangala jo na fara am sorwa bi wele ibu bolle kata fa ma joflo amen ebe singi sigile to ko ay ne bade maye mami no be kala kuma lame foro mana bay o kore ko ala mate amaso nabila isa era na soro lame isa la mana wa bibulu ayaka ay mu vo isa moni sabana do la ko gone kundala
oh sina ka shi be gusun dola ka siro mo asro dendola a dimine sina ko dangate o jara munu zebe o ba fe ka aka alamaya de jira ngawta do to de aya lebu awalan ni alama la ka do ka fa ni wati ndem be ku de wati ya don be ku de wati tani o kuma epi ka alamaya de jira tara so de tara ka singa de kala ngay dimine ya danga em ngila o kuma ni kon ye biblu tawa bon ye kra min ni alera no mo ka chani muhammad taibi hanno asro sebeyata kono ko ma biso do mina adina be ko ne tulungo do ne do gawna tabe jama ka chaya na yota halle ka cha oh halle ka chidenya ti sabati weru ka gafe kono ferne na qur'ana kono ala ka sahaba ulu bugoto ufato muru turula yorami do tlotogo fusto bi rabbil kaaba muru de turule ni wane tanyina koy angu min no soro sedu shuwa wala ka sahaba ufato kanyi kada kan ni boto fil ala srafa ngai sa menna twami kabla ka gwenge jirika abe bibulu kono ka ko todi ala isona ga to jugo bulo mo bi ser shani atwade alama bayini da ka to ala srafa nga ere mu ne ko ala kara jamba yawa eli matu abadone isona kan du bulo wa ngai komi nda kan voka fo anna mala ka fo isa ni ko nungere ayi on dale dole ni isa kasan ka meno mebo nganye isa ere ka atwa du bafu ko gafe mi nye atai no taurata injila no nouveau testament ancien testament ni mbede bale kono donc man ne ala ko ya bal jaa bil haqqi anani che muhammad tadamatu de wa saddaqa al mursalina aladina chiden de meno chentiya hakil man lakika kadala ka bolda mila isa doy isa ala atwadi ala ka chidenye korona de bo fayina ngani bibli kon damata la ala ka masu ya era o tisa ga dakanaka innakum amnu illa zaiqul azabi ikomi ay muhammad ke fatoy ka ke dong dalay asorani chen katlaga chen tigi temeno ko lu chen tigi ya o jamu de fana diramo nalaga tambote iga chidiya ka ngalobi ibulu kama farama khatamun nabiyyin donc mo amul mitra muhammad ko ikado aw yenne baw yella jabala la jaba mi ngagele o ma tu izawna kwati sarafo illa ma fana gara fe kuntum aw karata maluna be minge alati baga mamo ika jien kewale akodo be turi gora sininde illa ibadallahi almukhlasina fana kala alaka jomnye jominu ni ala yolu progoto wonda mashita kira bo jembul mashita kira bo shetana bulu adamade yero ko noyo ko kura ya bulu ka fo ngani ni ka famu ay tira bisinga buli ka kele ulaika lahum rizqun ma'lumun ko jominu tan ala yolu ishi olu ye jomye rizqun abu ye gersigala ma'lumun min donedo wa waqihu jirdin una nyono bu nye wa hum mukramuna wa be bunya sigarlo be bunya jorlo o be bunya fi jannatin aljina so kono ala sururin dilawma wala ma liuka mutaqabilina unyashi men nyamo yutafu mun be ga alaihim unin nyanja wala ma ka bi kasin ni dundawye
veru ye min ma'ini min vame min ve nyumana بيضاء لذة للشاربين أجيسن مما جمما أكدي من بودقنو لا فيها غول أنيا أمي في مي الجنة كوني أكو أتي إبوا إيشولا وكراي نيجي من فين نو مي نبي هكلي بوا إيشولا ونهكلي بوا إيشولا وفما ولا هم ينزفون ولا هم عنها ينزفون كفا جي وانا سبب لكو ملانغولو ibo falda min kote aljina kono wa indahum abu yafana qatiratu tarfi mso minuni utiflele kata yoroja qatiratu tarfi yode in dagabana muso nyawta ngala fambe ko aflalinya o shululedo ganna huna ko misalan na ako fanya ga famu bidun kiba fo shafa maknunun min datuledo o chedo imma kutu me ka fo aljina kono dumunu ni mi vewni muso nyuma anyo de fo akara albatu ba ira do kono ko ala albatu nunu ne kamo anga sel nanga suni sulka wuli ni febe adaba kunye ka tegata blan nun jela ay no karabe abga maliya ajina kono fenma minun go fara bato tikale kamode alam yen nunda ibale de bato onu yera aljina be ere de nyini sisa eniga bato era kera ningamo akara moliya musoma nyini na to muso nyuma nyini na yerde nyini na na ala che ala bato lay itala nyini de nga nu vora ala fe abin duru abarka dabaw koro masalan minu ngala kramo bato do aduna ta bata umma do mo ye toro bele jenda kan ma minu tugurala ngu ya tane alay o mana yo toro minu ngu ala era jati kamo ala ko aw yo kene jati kamo o mana nani duru akoro olu ma ken nu ngamo de nunu digide alay ebe ala de nyini opman nu be nyini utisa taki toire fa aqbala ba'dhum ila ala badin opmana ko ajina kono dennu fana dobi unyashi domo yatasaaluna ubini ngalige qala qailun dobna fo chelay minhum ulay inni kana li qarinun ne terken akwara onge njeyani karsade guru yaqulu alif ma ainnaka lamina almusaddiqina alif do afne geche afu fana so me chen muhammad gapman mo isabalawa o changa tanga barla sa أيضا متى وكنا ترى وأيضا أين المدينون إبي سبلاوا كان زال غروكو كانغ بغرموي واسرام برا كلكلو يرا كتا كلكلو بغرموي أين المدينون كو أنا من كنو كو بكاني نعكل إيرب دنا تقول سچه
o fana sa hakil ka burmu aljina dew ni ñonje o fana bini mboro bo ka ko je ko ne kata fana pma ka duga fone ko on alip ma fana ale plus ko mo qala hal antum muttali'una bo pmana aywa afu al yako abaga chemi ni ngal ke yala anya bala wa aya yengeta amanyi de we chemi aljina dew nye chemi mbaro ke terga mi mbaro kani alip mi to gulla ko shi akibara bidu maka fo hala antum mutaluna ko aba fe ka yedewa fatala yawa fo anderge yonge abi yenge fara'ahu fi sawa'il jahimi aba je teri absinga e janame bobolati qala tallahi in kitul la turidini wacce mina mago sagui nyengal alala apa fe ka halaki afla janame kono yi ala hijabu bo wala jina dewni mingu mu lago shikute je kono to ba aru bidan na jogori ko mu yara ma barobo opma ala hijabu bo ni ma murtile nje ubay janame kono nyaga daka ko kapmar be tallahi he ngalla ala in kitta je ikado soni ipmina halaki goy ere si yora ben moy wala la nimatu rabbi la kuntum min al muhdarina na ala kan nemate wona funa pmita janame kono de afu manan be yitin opma ndiso jaare fe opmana ani kaba ko fa ba fo afo chena opmana afo sayawara tina uzoroge afo on nifle nema ine ya sake sayawara teble illa mawtana wala fo anyi se kele mi amoro kono do wara tewa wa man nahnu bi mu'azzabina la jabatibli inna hadha ikado nin digi la huwa al fawz ninne ni yoro ye al azim min gabu limisli hadha ala ko ho ni nyona kama de fali yamal al amiluna ako barakala ko baraken ne kamo angandi soro fa ka soro chama fori mo je kono ولمثل هذا فليعمل العاملون فقط راتما كريلا إسب الله إمونا وكنا ندسر ده أذلك أكون مين خير وده هرك وان نزلا بسم الله يرى الله ولما نم بسم الله الجنة كنا من وران يسا أني أبمع كبرمي أكو يلا نين هرة نين هرة نم بسم الله لا أم شجرة الزقوم ولما يرم من نافو الزقوم oye janame jiri doy ko janame jiri nam bismillah ma nam bismillah la ode kay watari here munu en nema famnu forani adaga nam bora ambe bi bismillah la hara sadu mi bora je wona bismillah la hara o bismillah yoro doy wala ma janame zaqumu ko flala jmende kay inna jalna hay karune janne zaqumu inge fitnatan la jarabiliye fitnay li ظالمين توجوي إنها شجرة كيادو جيردو تخرج أبيبوا من في أصل الجحيم يعني ما يرى الله سلو أبيبوا يدي طلوها كأنه رؤوس الشياطين de kun boto wala ma de iba fo ko shetano kun no dakuriya zaqum imam harif manaka qur'an ayatullah ala ko zuq innaka antal azizul karim ko ba ko fo janame dum yorodula anene yen kono iyere kam ma ba ma kortale miye ala ko kuna ituyon guna ma korba kuna o de flaki sen mo yare zuq
annene innaka kado العزيز إدي ما باي الكريم ما بويني أوبما إيكا جين سانغروتان يرا بيان نه ورد دغرو فران يوكو غزقومي على يرا قال سولي أبو جانمي كونو wala tulu werta janamena adama de reka miriya juguni ngene juguni wala jugumi ni duskumbo takatla ko wale janame boyde بينهم لآكلون منها فمالئون منها البطون أكو بسا وجان مجرين حقيقة دو أو دمنا ودونه وبود دونه أو كنو فولا تاي بينهم لآكلون كادو مولود دمني كبوي منها زقومينا يربويا أني سانغورا تاجرين ومالئون فلك بودو منها كبجرين البطون وكنو لا ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ako minen ngoro ko etwari ukleo ko dumini nge ku konofa abuye kokura la shauban minina min hamimin jigonina dumini nga koni minga bodu fo afudan be akabo ko jinde me fa kokura dumini kuna ngoni nga thumma inna marjahum la ila aljahim o bele jele ngo fe ku bisse kana ko gura kata yoro me kata janame kono munyo ke kata ka innahum alfa wa abahum dallina huma ladli kame huma sodran kame nga fami usoro ko oye u faw soro u moka soro olu kuma sirado fahum opma olu tura ala atarim u moka unu faw noga yuhrauna teliyalati kuma nyanyini ke chendo moke ta moke olu yu ukatle ke nyinama mi ngono lomina josona nyo wala dabal jula kortugula ala ko chide mana olu mo olu timine ngemi mboro la ni etle bena chide nanimo ladlika nanimo ne matene ka fakarsa ni nyama inde nyama nyuma do la mi samita nyinga ala ne black na ayna lame on ne ko kamita ma corona fe kaba ko yisoro ma koro bi bonge bi minede kada ka mbise ka alati mashimine faka to chide nanimo obina fo alakra sallallahu alaihi wasallam abange ba flami ni anyu ka borogo oluma bo alakra ko kalamo o mo alati du mina ka bana muhammad la chema fatura kabini alakra man je kono asro ba kono madu bay abla fiena kalo woro subhanallah saworo ale tara o saworo de o musulman kiriya da alakra mo sa binani arabta baka numa chodi opmana ko gele rofle ma chamana karamo tinyo yesini eba no fe nga tinyo nyi eba fomuna Musa alayhi salam ay Muhammad kufo Isa Muhammad kufo ne min bana Muhammad lakibe Musa ko kabbo Muhammad lakibe Isa ko kamoro ni Isa tinyo nyi nye chengo fe bana la ifana tene no fe ko bella atika kew ala tene maratoy o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mahdi ko fo ekiba ma lakiba Muhammad no fe yekaba ko yera la chamatiani ona nyono fana bo chula ay mahdi ko fo abe johar mani kono negi we shoma tendo be kitina mari no be e ka bako de gier la kiamo do inati nyonye wonor tigi jama meti ibi ipajje kono ka kobe kanu to e kiamo do fu ati nyonye re kada ka ya jama ay ledri kam vo yata trafa
minnu bɛ ka fɔ yan olu ta ye u y'u faw sɔrɔ u fililen don o bɛna tiɲɛ mɔ faw n'u ka fili ala b'olu makoto ka d'a kan ala ka ciden ma n'o ma e min y'olu mɔden ye walama tulomasama ye e tile bɛnna ciden mɔ nɔrɔtigi mɔ n'o y'o ladilikan fɔ ye e ko i bɛ ti faw nɔ bila a jara faw la a da kɔyara i la faw ye e min ye faw m'o ye o maa caman bɛ minɛ yan de ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين أكو محمد أفوي أكو ما فلفل تمنو أكو كمان في اللتاني ولقد أرسلنا فيهم منذرين أن الذي لكون كي كاروني على الذي لكون تشومو nga uyo ka ma koroba temeno nga lahala takubo fonnu ay olu temeno e mejje kono bi kuma de be ka kefe kuma kere mi ve ne ma to ala be de mine ika chorba wala mo kay ala to mine e kuma maso ladil kamo ala ko fanzur kefa kana akbatul munzar mo ra fu yopmana ko munu mana firaw kal ladil kawmo ukaso del kawmo kula ba kira chodi abe halakira إلا عباد الله فناكر على كجوني المخلصين على يرى من برغتو ولقد نادانا نوح أقول نوح كبارا محمد ودو تلوغا نوح يني على ويله فلا نيم المجيبون ما ويللونا كما كنا غني ولا ما ويل دباكا لمن كو جمانا أكو ما تنغلا بولا ده نوح كنا غني على ويله قال نغوبه تشغمي نيما دمدو أكراباراي ونجيناه أكون على نوكشي وأهله أناك مو من الكرب قبل الله جبل العظيم من قبو أخرات تدري وجعلنا ذريته أو نو بونوزا كان يقولوا لك هم الباقين بوتوي كنت كان ياتو بهلكي كورونا بياكا نبامي فو نينغو سورة يونس الله يوسف أوافو ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه كونغال أمتك فاي بنا برو تمنيتك فاي كو فم ما أبى فم كنا كو دبي كدا أي كنك تصديق الذي بين يديه كاورو بكرة من كده كو دبي كفاي ناتا o masami yoke o de ba ka ngarda e alam ye nu kishi hala kiji nane ma ba ka ngarda e o na ba ka seda hala minu hala kira ulu senona maka ngolo ni fobal fol ketakela o ninga hala kelna minga chew kishi minga muso kishi ningo mimi bo bi bo kada ka jita ira bulu fienta ira bulu tasmata ira bulu ni me ha fawni ashita ira bulu abena ala de bulu wa tarakna alayhim fil akhirin opma mamnu dugura nuno fe uluga sabal nu kam munyu anuga sabali ala kula anyo barod mabla man taw nenguka salamun ala nuhin ko kijibe nu ngadre fil alamin فمبلا جلبه إنا كذلك أقابل جوينا نايز المسلمين نما قالوا فنقوم أنا بقول سرطة أنا نفلا كوانغا جين تغني مفهوم ولا ما دونا تنا كرتا تو ما شيتي بو ويا وكا كايدر نين على كومينغا بو بيان وإنا كذلك نايز المسلمين نونغا واتي بوتو كونديو kunga ne ala nga boto bo ko akazala kabu to kelena najil musinina na nyamina bi fana kwati tigun ne hala kimma kecho jo ko bo ma to migire bo mu tando de ma tito nyana ma tito ala ko akakana de aw de nyana ma dawa ataka donda do atwa de ay mi ngati dai kasi ngala ko boro akakana
ni hala kitra minga boto bopia kajira ne de kutigi innahu ikado nuhu min ibadna almu'minina alek tinaka jonguna mu'minu doydre thumma aghraqna al-akharina ko zorlaga to halaki wa inna min shiati ikado nuhu ale bona wala ibrahima ko brama yo doy ijarabahu to no ibrahim nana rabbahu adabama bi qalbin nidus kunya salimin min gishiledu wow isi jaat wana mina nana wala may hakil to watu mi nana rabbahu ibrahim nana adabama bi qalbin nidus kunya salimin min gishiledu o barami ni o keme kaneto nene autoro nene enye gwangun ala ko gole yakun ambulo ala kara ko bukuroni gelembe ba fargolo kono abe ode no nyana fargolo to nyana no manya fargolo to tega lafi taba ina ko bukuru kele jume ako ala alqalb wa duskunye ala ko yako nabi la ibrahim nana ale ala mo bi qalbi nit zukunye salimin aba ko dafa muhammad kawalan ne na mo bolo ya keta se ya keta nya keta abe duskun fembe duskun bolo ale kan natan na fulun no fe muso no fe togon no fe daraja no fe nimbe de bi adamade bale ala kula o se kanga ta chugo mina kata ala fafe se tiga ta abi guriya kadaga duskun sonde bulo kanga to fri chugo mina tele allah ta kadaga abe duskun de bulo tlo kanga famu ya chugo abe wala manya kanga allah kadaga duskun banedo ale bukuru kele me fargo la febe bale bulo o ala ko qur'an ko ma jalna li rajulin min qalbayni fi jawfihi ko mashita anye dusugun fula di mami mo ikono allah dusugun kele bew ani kele no kele ko ni faraje kanuna kaba de fla kanzoro o ala de ale fana masaya ko ate flan ga fafe fiyo o ko mi ko je woni ala bora aflati nya dusugun gelena toro meneno ko fla woni nawde nyebe je masrula amuso nyuma asanganzo ala da ambeja ko an nyebo de la anyata ngalala bara sororo fle o dusugun fana nunde jata sa obey anga ko kanyera soro nyebolo sade fana la nyina mo ko tabada o kama ala kraga do beki jija katoka kala we do jumenye rabbi la taqilni ila nafsi tarfata aynin ala kanane muhammad to nyira bolo ala nyekum ko kele tarfata aynin nyekomena yele o sangani ne ko kanane muhammad to nyira bolo sanga kono ni o kebe wara ko le mitlo kana nyala kra kay kanena dedi ya tole kanene ka nena o so mi ka wala na damo keshite ki ijo shitana fe apada nala ka nyala manye ma bitani wala kramiya ala maula ala mai noratu ga norotigi ale flega ni wala na dini ka fo angame ale mo hodu kanu ijigi ni beka alai kani bulo so wala wala de i bulo wala wara ko bitani hannu ya sro adama de bisa hake mo norotigala abara shitan tiga gorela ngala kra amma o yoro jira na nyora na nga ben ka wala ne na odemo o kota shitan tiga na le fafe nga be ka wala ne ne demo igal ma men iga korne doni iga tafsiru doni wajuli doni igal ma ay de e masere tisi wara ko lengro da kuran wo ko barake ala kanando nyana gulo tora fata ayni nyako mo gogle ni ngo kunu trafata ini hanya baru boka fot moriala barawla promo chama fo kun fa kun bemlu
nga akalla ini tarafata ini de bemulu taw afodi ma tarafata ini kunu fa kunu lemantali ala tito kebal koni nga tige dongona de nga tarafata ini sa o de nyekom na yele o da lu fana be mure gatali nga ora be mi mulo de na ko aba nyefo e ba bina nyefo ni kunu fa kunu e fambalare kunu fa kunu mandali tarafata ini o de gatali ala kra ko de fla ko de fa ya nye ko bina yele o sanga ala karani muhammad to nyira bulu o kore hey lame baw o min ngwa min honno fe aya soko ala la akana abla de kani jigide ga fenoka kani jigide ga kurando kani diga atwade ka tafsir ga kani jigide ka wajil do kani jigide nyal mem ay wara ko le mago to shila wa inna min ash-sha'at wa upmana ijarabahu bi qalbi salim upmana duskumi no be bele jelene bale bulu ala ko ibrahim nana ka soro salimin bi qalbin salimin akishile kabo je nogoni akanu suya bele jelena foy kundala o duskumi ngarate ala bi jigi sadre o bisaga ala mara on gani fewere kanuta ko blay ala ba fa a keleya de kadne ay ko min be ka ba wona tara ay ne wahidu la sharika lahu de dusugum fla de tefe ba ke cigodi o kuma titati de bi kesa titati ajme wata dula anjuru ahina bi do ala la kuma ala bi nyamoka kan num boy ala ko bina soni am tla ka gringa ta yabe o kuma na baranga gole de o kama ala ma ko gafo kono yo armani ana nyonanu ani libris wa fi ko mumur bi konota kono bi chen le mena jon koni bi konota kono bi chen wado kalobta kono ta fo kalo segi kalo woro kalo duru konota bi chen yo kuma koroma de fora wo mi esra tahribi kono ala fana ni wala ko muminu misalu ala bolo مريم بن عمران تا مريم بن مانجا هي مريم مثاليه دي التي اعطنا فرجها فنفخنا فيها ko bina fo مريم ñona ay anyamana saniane ala ni fiala o ko mumunu misaliya we surat tahrim ko te on de chawe nga ko aw mumunu chema ko musalawe ala aw nye che koy marama de musay e ko ale anyamana sania e kan ni fiala Allah mona fo na kwa ka ga de ngbale ka bo aw ne che o musalay ne ga chodi ala mo ko gafo ko no nyemi mborobo ne mbeka aminaro de dama abura yoro na qur'ano kono ende ko ne ala mo ko mame ni ta fami dade kana fa bu soso wala may bi do walge ay ga fiendo kele ka bi nyeti ki soso o liya do abe qur'ano kono ngay ni fiendo do ne onala ko ya qur'ano kono dakur ya jela pashi ko mumnu a nyona e maryama mi nye anyamana sania yenga ni fiala opmana nene aw fara kanga mune sania awde fole fle yanno izi jarabo bi qalbi salimin ko bramana na adem wana alamonni duskun sania ne o ala ko bi no bi fo o bi na akrama ba wala opmana ala ko muminu aw fana ay musode adusku nganga noro minda ala ko minda famya minda ni je nogo je kanu
o te kwa sanale do o pumana ibaye alama yayin abi yakubu ya farkolo la atwa duskuna awa ye kono ta koy akono bina labawa abina chema kadaka yawa do muso kono ma nami cho ko fitini do be akono bi che jatiga do be kono bi che bara ya do na kono bi che o minyo fitigi ma ala be ko fa wa ala mo ko gafe kono o fana de be do tab che kalo woro do ta so eramo o mama ye ala ko mina sebe era la ka watike ibay ebsi kan vamute muna ibay wadu ala ko re farfune binna ibi ka kokunda umbe ka toy wurdi bi ke nafla bi selis atwa di ye nafla sum bi ke ko buen kalo duru kalo woro yonge to kalo rana ala bi shetana bina kana foliki lati abina de shikun wera sumane bitote iti fo mai ibtla ka demina tura kalo klik kalo fla kalo saba fo ibna nyaga yalla abtla ka shetana bla kana foliki la yare bi kudo ke yere tan ne kirane bolo chugodi ala ko ya kono chena koy kalo woro kono chena do indana kalo duru indan yere ma oni itemena nga doni o dakku yakelena ala kara sallallahu alaihi wasallam aka sahaba ko amo ko e to de abubakar radiyallahu anhu do da talha de temena abubakar la parta de na abubakar ko ya talha aka karate ikatelle bitami ako abubakar nyawala de ako ne bitala kra yorola ako mungara ako ne nafiki de hamza do hamza ko akwale nafiki abubakar ko chugodi nafiki ako ne nafiki de ako chugodi ako na mala kra yorola sallallahu alaihi wasallam na ye ala kuma barobo fokata ne limana mi boy ni yendi kulula mi kuluba nona ako ngani ndara so muso ni dew ni mbeta ako viem singa bote ako kama ne yaje timne ni nafiki de opma mitala karora mitanya fay abagir ko no do wanera nafiki opma na abagir farla hamza ga sawbita utara sala kramo kanya fo ala gray kun komi ko koy mete koy lemania boere wati do asangilo fale bito nga waddo wo ni kala abe bon fo ita kono ala tulombo diga kono ako oye lemania ta chugo de waddo abijigi waddo abifa ako wanno te ana tega do meleka obulo du kulo kaya ngani ngana jigitige ko inda bulo yodi opma mu mi konota nga wati chamana kono biche makoromado lemena babudo rohaniya dakurnya do ngani mi nye ichugodo kaje kanu ani je la halan ki chugodo lula akira jo banamzani ani femo fefe kanga kono che kore ka dobo ikalma ni yo takata igado ibita se fo jigini mo nga o kaloni ya nyame kalo na ko kalo la ono takele nyede ay de ay nga mo sarabi musa ka famu ibina wolo ako era de bijigi de ne bi dajenna de ne jini era de bi wolo era de bi wolo ibi ke makurai era de bi wolo yera la wasra jel halanu ay o be ko ni ala yideme yo be plaka boy ibi ke makura de sa je kasa chiri no yema ko tejen foila oru hana yelemani ni chocho mase imaka ala ka chawdo de
وكما نبلا إسابة فكوني ماما wolo shen fula ki tse ga do alaka dafede ay chende fo ngolo li ne ko do erbe bi konota ede bi jigi way bi wolo yera la etiga yanga eble ebi nye yanga o de mosa o nga femba to adama de mi zoro fo ka soro zugun sanina ka bo jien fo la aka gele ko jugu nala ga de meta tse ga ke ako brahma nana no de iz jarabahu bi qalbin salimin assalamu alaikum kishi be awka no salimuna kishi ledu no qashiti إذ قالت من نبي إبراهيم كل أبيه أفهمه وقومه أناك مغو ماذا تعبدون أو بيك منبتو كيف كان آلهة أسبلوا غلونغرو جو كوا دون الله من على تكلي تريدون أبو دلائني أبسون أترو جورو ديك من على تكلي فما ظنكم برب العالمين أفمنوا أو كهكلي مني دام فيهم بيت دابا ما كوينا ده ما فهم ساقا جو بطلا أنا لا شيء هذا جو ما تلدا ما سانغلو داو ما يردا كما كوبا إبراهيم بيكا كادو هادو جو بطو بجو بطلا نغا فلغا مسكومو ويلا أو كهكلي فاج مني دام ملي جلي دابا ما كوينا ده فنظر نظرة في النجوم وما أي فلك كتا دولولا فقال أبماكو إني سقيم نمانغني أو مانغني يا فنظر نظرة في النجوم أكواي فلك كتا دولولا كما كم غو دولو بطلو نتلي بطلو دو ما بفهم بطو كديه op my fle kata dolo nuna katla ka fo kam goye ay ne mangane no okore aw duskuna wan kanumi nyashi me dolo numa wana duskunta de op ma ne no duskunta gele awruka yella o ka famela aw de makene bawe asro aw de bana batoye ngane ba fa ina ne mangane ne na tesra klebe okore ne no takla kelena fatawallahu anhu okele utarakatu inda mai kui faraga ila alhatim akopai opma ashina uka jonnumo waqala faqala opma ako ala takuluna aywa eko mo bunu nyongra e ka ukulungulo ka macha mafo obika omuni aywa atidumni gawa yo atidumni ga bolu atidumni gawa malakum la tantakuna ande be ka mafi ataka na jabiyo atif mawa mune duramo faraga alaihim darban opmana ebrim babula ko niyo ke ka bugo nakini mulere bil yamini aw kari opma ibadu la ka fo dogro ka fo inni saqimu ayem barbol kande fuye ay pakorma de fuye ko tay mami mangenew ita mo ga joko lu gapma ku ga dumnige nati dumnige ayo nati dumnige gapma wa ay ngono aw buwoni bire ku karkari فاقبلوا اليه يزفون اكبر اشنا دونو باتي
o kuma dugu mo bolla kana sa bri 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 dona mina usira o bro ko maka kara chogodi ada girna kana una afo chena qala atabuduna mala matar hitrop manaw afo aw baka akur kira kuru fewne ayruka deseneu tan hata aya dese ay jiri dese ma ay bogo dese wala farku dese ore na hata ko ma ayruka fende selo bogo la jirla akwa baka kuru kullu nyama ko batu wallahu khalaqakum kasro alay awdade wa mata maluna ani abi jiri mini ndabinde ni kawa koy masami awda ka jiri da ka bogo da ka nega daw ala aw boto kana akuru kira kuru nungoro qalu uko ibnu lahu bunyana ni ngobe chuko mine hey aye tasma sojode falquhu fil jahimi na tasma goda ko na ay cheni daga fila ko noy afla kana ndoya ibanga jojene oje karga oje amene wa ko ay atwade ay sud atwa tasma sojo aka free tasma kono wo yo mi vo de gara ya mene ka tasma jigi afli ko kono mo sa kasa faradu bihi kaidan yo dabal letika kama ko yo kapian ngala ko fajalnahum al asfalina ko ganne alaye ko tigi nu ko nyew bla duguma ya ba fe ko ra yen beke nga fasai tasma borama jeni sima borama toro ala ma washi adaka yirawara ala kon ko tasma mo kuni bardan wa salaman ala ibrahim tasma to jigi la nga atosma ka borama soro de wakanato nena fana shangala ako yende fo tasma tasma tigi mana tasma fe ma tasma da atigi taye ko ne ibrahim ga filawla e filo kono ayru tasma fu ndere fe fa be ka yoro jiya mi ba kono kon ga ko bana sa awbulu ngala ko ni ala mai ko ni ngishi medre yamara mindire mira tasma bodo nye yamara mindi tasma bodo nono broma bora Allah tuna tala broma kishika buga ngana jugan nasa wa qala ukma broma ko inni dhahibun ila rabbi sayahdini ikumi auka ngania era karane faliye nala ta awe minga mashita ka bwala ngala jirala kai sekula mopmani mechomi wane aka yoroto ne bitana mama yorola sayahdina bina ne kana rabbi andigala habli min salihin ala enya wala de ne burama son de nyuma na de minu nakki batu bawi minu ga ma nyuma ni wa bina fo ni mbekara ka soro de burama fe adaka adembore no ismaila ere nabila ibrahim alani ismaila siranyo be kenana asro alerbe sambisegi ismaila dimseni koni nga ni wale nyira asro ama de zoro flo ayo de nyina ala fani memba wala kana ala mo me ka mo wele ala ma nyuma nere mo sade shi doke indara o katongo fe ka wole nyuma nge ka welelge
basharna wala ko o kele neye ne se jadda kurinya damo ka fo mi so be gulamin kamalenna halimin mimi ke mu baye wala akakbara jabide ko ha nyame mi kamalen ndimo mi na ke mamunyu ne o kamalen ni ala wadamo koy no ismaila falamma balagha ma hu saya mina nabila ibrahima de zorla fodde korbayra kana se ay bulbulu ka fano fe wa baram ngi minata ngan ngeta ay ko tay ni minata oni debo ka fano fe watimi wati banye be dela de on gonata be qala ya bunayya nabila ibrahima ko addemo ndeni inni kadon ne de ara ne yeli gade filimanami sukola koni anni ka fonne ibrahima azbahu ka kombe ki kandige fanzur opma flalige okora laje ira ki miri maza tara e ga hagle jume nyola be ka jirana ko machama me ki kandige moye sukola ndeni opma ikro itashi ikanjabi de ni me ka jirana ngala fe koy mabe mbay me ki kandige ikadiye koy ngame ka ne de ala ko nye denni mina denga dimo mi mina ke ma munyu na nye wo bina dakana kadre denga jabi fle tala dengo wo no ismaila ya abati baba ifal fenge ma femi tu maru ni yamara no ramani bi yamara no ala fe o kadre nene tado satajiri ni ibina ne soro inshallah na ala sonamo mina sabirina sabali bado Allahu akbar Allahu akbar inde ni vai nye kabaku yede Qur'an ko salimin foyte burama duskuna ngala ko wala mi yede ale de wala ndeli ko ga dedi ala ko mina denga dimo sabalba mono denga diramo ka korobaya ka se bulo bulla no fe ni mabi dimisani bla baro wala watimi ndaga na tan geta ni ngumina ngan geta o wati ala ko burama shi sorome dadre ngo nata ba kandiga nyede ati nga kuna sade ni yora ni kalbi salimiyate ndiga ta wana kan ne sangaye ni sayanana fabi yera do sayadda kono ka deto ni wati ndela ni kuye sayaga kenega fe bonga babi idi yera di sayamo de muso ka deto ale sambise ngudoro inna tonido ale bi yera di sayamo sade ngala kama wati brama de ngandi ga nyede Allahu akbar ala kala jarabi do akakuna de ngamani na la fe ya rabbi alaka imma nyuma mun me akakufa qur'an kono ni akufa kunye an gorane tiguye on mo la kawye kan vana ka uladige o mo bo sambe ka chu mo du ko joro kono bora fane badala dewni muso mu fe ya ala ndeta ala ka bako kuye o qur'an ba ka fana wala kele ndebe aw bo je kele ngono je ngadi koy ngawlu yew nyeci ka bakoro ye ka bako kawye aboro boku ya na fana nyeci ka bo je duma ngoro ni ala be nga fuy macce ngawne desele du ka lay du dafa alibi ala ka nga ni che do wi Qur'an suram bi saba ani woloblana ale aya keme
ani flana aya kamar kelna jokara istani tajini insha Allah min as-sabirin aya kamar watawa aya kamar flana insha Allah jokara le bitabi jano insha Allah ta'ala wala wala ما شاء الله كان بوكو بلا جليفو سليمان ودراغو انا كاتشاو سوري اني تراوري اني جادي او براجو لا انه اني براجي انا فولي باي مانغا جادي كلا ملي بادو فو منو نالا يو ويلي سلا با سلا توربا دو مسكي ني سونغلو دونا كبابي يلمايا kadaka nyete kulati alama ba mbep maya abisigi yora ina ngani tafsira abina foya o ni selwa dira abi deme kataka yora ina abisu tiga ala chorba taranyina aka yora ka jane ngandi pe bwaka so ni kalo saraka naka buluma faradi dine deme Allahu akbar chawta kalenyide isila alaki kabru noro alaka yafaymo alaki darosma alaka denu barkay ko fe alaka cini kana du jafar boare zeta komni ngoro daud bayo le bamadou lubali ni fana ya vafe chawye minu yu jo rola nyira balmo aninga du mogo munandolu to ko kadaka ule nere o kamo mi pa lu kuna minu ni utenno nga ye chen ka kuna ya che ka dogalu ku bayo alibi ala ka shini canada ani bele jelemo o che dodu vlando ngala nga nyodo la ka hina angara wala no sayid bayo ame kala ko gulu jafar boare alaga koranye ngona tabe aye ikaina fo anga kalande muya tebu nyai asro akalane do ambe nyodro mada salam wa koram nyako tabe ga chena ne afai sa kwa mala ga hina na ko jafar wa chen wulla de kana to gulbele ga ta kito de ininga ja ala fana yo fa dinga ba modi ay wuli wa chena na de wa shima ufaso jafar ya ka fa tada du ko jigoro ba man ne daud be ko fana ala ga hina Allah le tabana jona ale bo fulmana denu be fana ya namuso ngo dobu ye fana kaw ngata la ka chawde to faaye mine jadi bake jamatu kono o munu balabi namatu ko fo auto donne ko fana tara samba fo fana ko ni le pita kasere bla rajola kala me fana namba teme abwa kalamo madu sise rajo ge gatigi kabako tokoroba ala domba lasra tigi ay hamadiya kanu nga soro shi serero mi ani bana pbe ko ndangu dita yoro shako nandara fuli gara fabi kashi ala ni munafe je flenga nditsiga dogable madu suto madu sise ala nyabi ganya jina de ala ki kaburu noro ala ga jafay mo ndakuran mun ko fe ami rube jarafo wode nabe misri jo kala yoro jo arama kalam nge muso alayhi salama fa mo salama de nga saka kalange era fasula ay joli ke kala yoro la abo madara karamgo ko lu bere ala era jati ga muso dine ka segata ijara kulo bakari ala kara ko tewu ubama nyaro minu ye dangale ke mi yo ko ba ko no na la salama kono fana be ko ba ko kurube
jara ikuluba kari anye kuluba do karkame ka bawo kana dabla de ne ala ya sedi akedi wala karari yo fo woni bama yana mami maked kuba ke bay wan na islamela e fanate ka kuba ke wi ko kama arama de ni duna ko mina donga fo kibey ko bono go je ki jeni rofi eh ya do balaw ne قبل آتا السلام عليكم